Gicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Uganda n'igihugu cya Tanzania. Hanyuma kandi namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, mbaha ikaze muri aya makuru. Ni itangazo navuga ko rikomeye cyane, akaba rero ari inkuru yihutirwa cyane ku banyarwanda bose muri rusange, itunguranye muri aya masaha kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere gato yuko nza kurigarukaho, reka mbanze mbahe andi makuru mu buryo bw'incamake, mabwire ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko igihugu cyabo kitagifata umugabane wa Afurika nk'akarima kacyo, ahubwo ko gishyize imbere ubufatanye burimo ubwubahane kandi bufitiye inyungu impande zombi. Ubwo Macron yatangiraga uruzinduko muri Kenya ku itariki ya 10 Gicurasi 2026, yagaragaje ko mbere yuko ajya ku butegetsi abashoramari bumvaga bafite uburenganzira bwose bwo kubona amasezerano mu bihugu bya Afurika kubera ko bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ati uyu ni umugabane ntagishaka ko Ubufaransa bubona nk'akarima kabwo, aho abashoramari bumva ko bafite uburenganzira bwose cyangwa se bakizera amasezerano kubera ko ibihugu bya Afurika bikoresha igifaransa. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko iyi myumvire yageze aho bamwe batekereza ko Ubufaransa bufite ububasha bwo gushyiraho cyangwa se gukuraho ubutegetsi muri Afurika, ariko ko ibyo byarangiye muri 2017 ubwo yajyaga ku butegetsi. Yagize ati kuva muri 2017 ibyo bihe byararangiye. Icya mbere kubera ko mbere ya 2017 sosiyete zacu zatangiye gutakaza isoko mu bihugu bya Afurika bikoresha igifaransa, ntibyaganiriweho mu buryo bwagutse, ariko byatewe n'uko Afurika ifite uburyo igomba guhatana. Perezida w'Ubufaransa yatangaje ko yemera ubufatanye bwuzuzanya kandi buzana impinduka ku mpande zombi, ibyo byose bikaba kandi hubahirizwa ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Kwihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri Mali muri Kanama 2020 ndetse na Gicurasi 2021, ingabo z'Ubufaransa zikurikiranwa muri iki gihugu zikirukanwa muri iki gihugu. Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko ibyo nta kibazo yabigizeho kuko ubutashoboraga gutanga ubufasha budakenewe. Perezida Macron yateganyije gusura ibihugu bigera kuri 3 bya Afurika birimo Misiri, Kenya, Ethiopia. Ateganya kandi kwitabira inama y'ubufatanye bw'uyu mugabane na Afurika iteganyijwe i Nairobi uyu munsi ku itariki ya 11 ndetse n'itariki ya 12 Gicurasi. Yatangiye uruzinduko mu gihe kandi umubano w'Ubufaransa n'ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika bwakoronije ukomeje kuzamba, cyane cyane ibyo mu karere ka Sahel. Hanyuma duhindure ingingo gato, mbabwire ko umunyamakuru wakomeje kugira avuga tugarutse imbere mu gihugu cy'u Rwanda, inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Ngoma zataye muri yombi abakekwaho kwica umusaza bakamwambura amafaranga ndetse bakanamuca umutwe n'ikirenge, bakabitwara bakajya rero kubitaba mu wundi murenge. Ibi byabereye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma tariki kwa gatatu tariki ya 6 Gicurasi 2026, nibwo umurambo w'uyu musaza wabonetse nyuma y'icyumweru yari yaraburiwe irengero. Umurambo w'uyu musaza wasanzwe ahantu mu murima ari kuboneka nta mutwe ndetse n'ikirenge ufite. Inzego z'umutekano zose kandi zitangira iperereza ryo gushakisha abagize uruhare muri ubwicanyi ndetse hanashakishwa ibice by'umubiri. Byabonetse kwa gatandatu tariki ya 9 Gicurasi, biboneka mu gishanga giherereye murenge wa Kazo muri aka karere ka Ngoma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda yitwa Ngenda Mathias yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano zaje guta muri yombi abakekwaho kwica umugabo ndetse banerekana aho bari bagiye gutaba ibindi bice by'umubiri bitari byabonetse. Ati umutwe wabonetse mu gishanga cyo murenge wa Kazo, niho bari bagiye gutaba uwo mutwe. Ubu abakekwa bose barafashwe. Mbere bari 14 ariko inzego z'umutekano zabashe gutahura ababikoze kandi bose barafashwe. Gitifu Ngenda Mathias yavuze ko ubuyobozi kuva mu ntara ndetse n'akarere batabaye baganiriza abaturage, babereka kandi akamaro ko gutangira amakuru ku gihe ndetse banabigisha kubana neza bakirinda amakimbirane n'urugomo. Umugabo wishwe mu minsi yashize yari yagurishije isambu atangira kugenda rero asengerera abaturage, bivuga ko rero abamwishe bashakaga ayo mafaranga yagurishije iyo sambu. Tuve kuri inkuru dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Hanyuma mbabwire ko hari icyorezo cyitwa hantavirus, ni icyorezo gikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku isi uyu munsi wa none, ndetse hari amakuru avuga yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bagera kuri 2 bagaragaje ibimenyetso bya hantavirus. Abantu babiri mu banyamerika 17 bari mu bwato bwa MV Hondias bwagaragayemo hantavirus bagaragaje ibimenyetso, ndetse umwe yasanzwemo imwe muri virusi zigize hantavirus. Byatangajwe n'urwego rw'ubuzima rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika NNS
ndetse rwavuze ko abo banyamerika bose bari muri ubwo bwato uko ari 17 bahawe indege ibasubiza muri Amerika kugira ngo bajye kwitabwaho birushijeho. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugwinyi cyangwa se inyegesi, ni ukuvuga rodents, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kandi kuyandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa se amacandwe y'izo ngugwinyi cyangwa se inyegesi, ni ukuvuga imbeba. Bayandura kandi binyuze mu gukora ahantu handuye, umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa se mu maso, kurya cyangwa se kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Iyi virusi yatangiye kongera kandi kugarukwaho cyane ubwo abantu bajya kuri 50 bari mu bwato bwa MV Hondias bari mu rugendo rwatangiye muri Werurwe 26 rwerekeza kuri Antarctique, ariko bamwe batangira kugenda bapfa, biza gutahurwa ko ari hantavirus iri kwahitana. Ubwo bwato bwahise busa n'ubugiye mu kato kuko bwahize mu nyanja hafi y'ibirwa bya Canary, kuko ibihugu bitandukanye byanze kubwakira, byanga ko ababurimo kandi bashobora kuba bafite iyi ndwara bakaba kandi bayanduza abandi. Icyakora ibihugu bitandukanye byatangiye kandi kugenda bicyura abaturage babyo baburimo, aho abenshi bahitaga kandi babanza kunyuzwa mu kato. Reka rero tujye kuri iyi nkuru nk'uko nabibabwiye, mbabwire ko amakuru aragaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe mu gihugu cya Kenya. Perezida Paul Kagame yategerejwe muri Kenya mu nama y'ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa iri kubera i Nairobi ku itariki ya 11 ndetse ikazanakomeza no ku itariki ya 12 Gicurasi 2026. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Ruvenda Nduhungira kandi umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yatangaje ko iyi nama yitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 30, ikaba ifite insanganyamatsiko yo guteza imbere ibishya n'ubukungu. Yagize ati abakuru b'ibihugu bazitabira inama ngira ngo barakabakaba 30, bakaba kandi bazaganira ku byerekeye amahoro n'umutekano, imari mpuzamahanga n'ukuntu ibihugu bya Afurika kuri iyo mari, ku byerekeye kandi ibishya hakaba kandi hari inganda n'ibigo by'ubucuruzi bihari biturutse muri Afurika no mu Faransa. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko iyi nama igomba kuganirwamo amahoro n'umutekano muri Afurika, ubuhuza bugamije amahoro kuri uyu mugabane, uko hakemurwa ibibazo by'abimukira, kandi ko ibiganiro bizaba bifunguye ku buryo buri wese yabitanga ibitekerezo. Yatangaje ko u Rwanda nk'igihugu gifitanye umubano mwiza na Kenya izakira iyi nama, ndetse n'Ubufaransa bwagize uruhare mu kuyitegura kandi rukaba gifite inyungu ruzayitabira ruhagarariwe na Perezida Paul Kagame. Ati nk'uko mubizi turi igihugu giteza imbere udushya, giteza imbere kandi urumbuke ndetse mu by'ubukungu, ati ubucuruzi n'ishoramari, tukaba kandi rero tuzitabira ibiganiro byose kugira ngo turebe ko Afurika yatera imbere n'ubufatanye hagati ya Afurika n'Ubufaransa bugatera imbere ariko bishingiye ku nyungu z'impande zombi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yageze muri Kenya tariki ya 10 Gicurasi kugira ngo yitabire inama. Yagaragaje ko ubufatanye bwa Afurika n'igihugu cyabo bukwiye kubyara inyungu buri ruhande kandi bugashingira ku bwubahane ku mpande zombi. Duhindure ingingo, hanyuma ari witwa Major General Eugene Nkubito, uyu n'umuyobozi wa division ya 3 y'ingabo z'u Rwanda RDF ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, yagaragaje ko icyatumye ingabo za RPF zifata intwaro ari uko hari bamwe mu banyarwanda bari barimwe uburenganzira bwabo. Anenga FDLR ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyamara idafite impamvu ifatika ituma irwana. Ibyo bikomojeho mu kiganiro haye abitabira inteko rusange y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba abereye mu karere ka Karongi tariki ya 10 Gicurasi 2026. Muri iki kiganiro rero cyahawe insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu gusigasira ibyagezweho ndetse no kubyongera. Major General Eugene Nkubito yavuze ko icyatumye rero mu mwaka wa 1982 RPA ivuka ari ikibazo cyariho. Ati dushyiraho FPR ngenekereje uko nabibonye urubyiruko rwari 80%. Ati rwemera gutaha amashuri ndetse no rwemera gutama amashuri ndetse no gusiga ibyo bakoraga byose. Ati bafata imbunda baravuga ngo icya mbere ni igihugu, indangagaciro ya mbere bashingiyeho ni ugukunda igihugu. General Major Nkubito Eugene yagaragaje ko hari abantu bavuga ko bakunda igihugu bagasenya inzu bakica abantu, ati kandi babyita gukunda igihugu. Yakomeje avuga ko uwabaza FDLR icyo irwanira wasanga nta mpamvu ihari yumvikana. Ati uwabaza nka FDLR ngo uyu munsi irwanira iki, buriya bavuga ko irwanira iki. Ati njyewe nkunda kubaza icyo kibazo, izatubwira ikintu irwanira tucyumve, nta mpamvu bafite barwanira. Ati ubusa, ati ni ukuyoba.
no guta umurongo ati buriya rero nabo bavuga ko bakunda igihugu ariko ntabwo ari byo ati siko gukunda igihugu. RPA Rwanda Patriotic Army itangiza urugamba rwo kubora igihugu rwaje kuziramo n'urwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari ibizi ko gupfa bihari ariko abayigize bagira umutima w'ubwitange. Ati hari n'abapfuye ati barimo n'uwarutuyoboye Major General Fred Gisa Rwigema wapfuye ku munsi wa kabiri ariko abandi ntibabiretse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati yari muri Amerika arimo kwiga iyo ashaka aba yaragumyeyo akavuga ngo nanjye nshobora kugenda nkapfa. Yari muri Amerika igihugu cy'igihangange ku isi aravuga ngo nanjye ninshaka mfe ariko ati mfire igihugu cyanjye mfire abanyarwanda. General Major Jeanne Nkubito yagaragaje ko FPR ijyaho yatekerezaga neza bigaragazwa no kuba mu ngingo 8 yashyizeho ikijyaho n'uyu munsi arizo kigenderaho uretse imwe ya 9 yiyongereyeho yo kurwanya jenoside. Ati nk'urubyiruko mugomba kandi kurinda ibyagezweho nimutabirinda muzahura n'akaga. Mugomba kuzirikana indangagaciro na kirazira nicyo kizabaha imbaraga kugira ngo igihugu cyacu kandi kigume gitera imbere. Kirazira kunywa urumogi. Ati igihugu FPR ndetse na RPA kandi baharaniye uyu munsi kirahari. Ati cy'urubyiruko kandi rusabwa no kukirinda ndetse no kugiteza imbere. Abasore n'inkumi ati bitabiriye inteko rusange bashimye ingabo zagatse jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko arizo bakesha ubuzima. Mu ntara y'Iburengerazuba barurwa urubyiruko 754,345 bari hagati y'imyaka 16-30 umwaka ushize. Abasore n'inkumi bateye ibiti bagera ku 38,354 bubaka bwirero 1,814 basubiza mu ishuri abana bagera ku 2,195 nkuko amakuru dukesha ikira kigo abigaragaza cyo mu karere ka Karongi. Hanyuma harandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa bijyanye n'umutekano. Amakuru avuga yuko umurambo w'umusirikare wa Amerika wabonywe mu mazi muri gihugu cya Maroc. Umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari waraburi irengero muri Maroc ku itariki ya 2 Gicurasi 2026 umurambo we waje kuboneka mu mazi. Hari ku itariki ya 2 Gicurasi 2026 nibwo ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afrika AFRICOM bwatangaje ko hari abasirikare babiri babo baburi irengero mu myitozo itegurwa n'igisirikare ku bufatanye n'ibihugu byo muri Afrika izwi ku izina rya African Lion. Baburi irengero mu ishuri rya gisirikare rya Camp Dran riherereye mu mujyi wa Tantan werereye mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko abasirikare baburi irengero hafi y'umukingo uraho iryo shuri riherereye ndetse ko bakomeje kandi kubikoraho iperereza. Ingabo za Amerika zatangaje ko abanyamaroc babiri bari gushaka aba basirikare ku itariki ya 9 Gicurasi 2026 babonye ibice by'imibiri by'umwe muri bo byabonywe mu ntera kilometero kimwe uvuye aho aba basirikare baburiye. Uwabonetse ni ni Premier Lieutenant Kendrick Ramon K. Jr. wayibaraga itsinda ry'abasirikare bakoresha imbunda ziremereye. Ingabo za Amerika kandi zatangaje ko umusirikare wa kabiri kandi ataraboneka ariko ko ibikorwa byo kumushakisha bigikomeje. African Lion ni imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru itegurwa na Amerika ku bufatanye n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika. Imyitozo yitabirwa n'abasirikare benshi cyane baturutse muri Amerika, ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO cyangwa se OTAN ndetse n'ibihugu byo muri Afrika. Imyitozo igamije kuzamura ubunyamwuga n'imikoranire mu bya gisirikare hagati y'izi ngabo ndetse no kwitegura ko igihe cyahabayeho ibikibazo mu bihugu bya Afrika cyangwa se ahandi bashobora kandi gukorana mu kubikemura. AFRICOM igaragaza ko imyitozo ihambaye ibera muri Maroc kubera ko yitabirwa n'abasirikare bagera ku 5,000 baturutse mu bihugu bigera kuri 40. Nyuma mu makuru abakomeje kuyavugwa duciye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mabwire ko Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kandi gukora abarwanyi mu bice bya Uvira Wazalendo ihita ibifata. Ku itariki ya 10 Gicurasi rwa ku munsi w'ejo hashize ibiro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryongeye gukora abarwanyi mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nubwa kabiri Alliance Fleuve Congo M23 ifashe iki cyemezo kuko icyaherukaga nicyo gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zabo muri Mutarama 2026 berekeza mu bice byo majyaruguru birimo Sange, Rubirizi, Bwegera ndetse na Ruvungi. AFC 23 yari yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza ingabo zigenzura mbere yo kuhava, isobanura ko ingabo za RDC na Wazalendo
nibihasubira ubuzima bw'abasivili kandi burasubira mu kaga nk'uko byagenze mbere y'uko rihagera. Kubera ko izi ngabo zitabogamye ati zitoherejwe, AFC M23 ntiyagiye kure cyane y'umujyi wa Uvira, ariko Amerika yakomeje kandi kuyishyiraho igitutu yisaba ko yasubira aho yahoze mbere y'uko urugamba rwo mu kiba cya Ruzizi rutangira mu Kuboza 25. Byumvikanaga ko Amerika yasabaga AFC M23 gusubiza abarwanyi bayo kure muri centre ya Kamanyora muri teritwari ya Burungu, biha iri huriro ihurizo ryo kubungabunga umutekano batuye mu bice byafashe vuba barifataga nk'umucunguzi. Amerika kandi yasezeranyije AFC M23 ko nisubira mu bice biri mu birometero 75 aribwo aho izava hazoherezwa ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zihagenzure mu bwisanzure, ariko icyizere cyari gike. Icyizere gike gishingira ku kuba ibice AFC M23 yavuyemo mbere byahise kandi byinjiramo ingabo za RDC na Wazalendo. Abaturage benshi cyane barahunga, ariko Amerika cyangwa andi mahanga nibigire icyo bivugaho cyangwa ngo bibikoraho. AFC M23 igaragaza ko kuva mujyi wa Uvira wasubiramo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDLR, umutekano wabo wazambye kuko iyi mitwe ihungabanya ba civili bawutuyemo umunsi ku wundi. Tariki ya 10 Gicurasi ubwo AFC M23 yakuraga wabarwanyi bari mu bice birimo Sange, Birizi na Kabunambo, hari abaturage babakurikiye kubera ubwoba bw'uko abo ku rundi ruhande babagirira nabi, kandi nyuma y'umwanya muto ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'Abazalendo byatangiye kwagenzura. Radio Maendeleo yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki ya 11 Gicurasi abarwanyi benshi ba AFC M23 bagaragaye muri centre ya Ruvungi, mu mihanda ndetse no mu bibuga by'imikino byaho. Kubera urugendo rw'abarwanyi ba AFC M23 mu muhanda munini cyane wa RN5 ndetse n'imirwano imaze iminsi ibera hafi yaho, urujya n'uruza rw'abasivili ruhuza Uvira na Bukavu rwahagaze. Icyizere cy'uko ibi bice bizoherezwamo ingabo zitagira aho zibogamiye ni gike. Ikiri gutekerezwa ku rundi ruhande nuko akoherezwa kandi abagenzura ibarizwa ry'agahenge bo mu rwego rwa EGVM Plus byitezwe ko bazakorana n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'Abibumbye. Amasezerano yo gutangiza ibikorwa bya EGVM Plus yasinyiwe i Montreuil mu Busuwisi muri Mata 2026 ubwo leta ya RDC na AFC M23 bari mu biganiro by'amahoro, ariko kugeza ubu ibitero birakomeje mu burasirazuba bw'igihugu kandi nta bagenzura kubarenze ku gahenge. Tariki ya 7 Gicurasi umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio amumenyesha ko igihugu cyabo ko kiri kubogamira kuri leta ya RDC kandi ko iri ruriro ritabyishimiye. Nangaa yagaragaje ko leta ya RDC itigeze kandi yubahiriza ibyo yemeye birimo kurekura imfungwa 317 za AFC M23 no guhagarika ibitero, nyamara iri huriro ryo ryabahirije ibyo ryemeye birimo kurekura imfungwa za leta no kuva mu bice byo muri Uvira na Walikale. Mu Kuboza 25 Amerika na RDC byagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nangaa yagaragaje ko leta ya Kinshasa iri kwifashisha mu kwikingira ikibaba mu gihe ikomeza gahunda yo kwenyegeza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye rero, ndabifuriza kandi bibe byiza, tuzaza gusubira mu yandi makuru masa.